Hello muntina namite hozosi na bon chawin jingka pha tuni kho November nisim som luguma ding injong tusu update ho anangai kinoiti achi sani kho Jeri bama so pimi som lakha CRPF phone melseta athanau chunga lunglei lo na le lungkim lo watsa na KUKITIMES tichu KUKIHOMO Organization for Human Rights in public rally over the unprovoked killing of Thulhuhnanei people in Jeri ti tupi mangcha nationwide rally phondo na ananei utol hanin jani ho chun KUKITIMES te gamsung zosia lolhing te in lamjoi na chu song pi lamka kangui chele moria KUKITIMES te asanga simin pan analawin ahi lam ko khopi peace ground muna aniki su khomon slogan chum saphong na jong ananei un chule Ministry of Home Affairs le Chairperson National Human Rights Commission Hinglung Ding Memorandum DC Hinga pi dona aniun chuchi memo ga min pha the ho che hi le kithana gimnei chunga National Commission for Human Rights in panala a hin khumulim ho thudia thutan na amodiu angeun CRPF hon Human Rights apal ke jiwa lungkim lona chule Independent Inquiry Commission sim do thudi po do gang ding ti ho azawin hi more khupi ajong KUKIHOMO Organization for Human Rights le CSO ho vai senan garngamlen tura kun ki zon na ananeiun play card le slogan chum saphong na jong aneiun chule Delhi khupi Jantar Mantar muna jong Mar Student Association Joint Headquarter Delhi vai bornanoin ki phinna anachil hanahi hitol hanchun KWOHR in hitol hanchun KUKIHOMO Organization for Human Rights in kipathu phun jong ahin nei nahi amasan KUKIHOMO Organization for Human Rights KWOHR minin nammi pizosi kangai lu naw chebei ka hin bolovi achi sa November ni simgit sangni le somnya li ni khwa email matevin isu pinu mistress josang kimle November ni sim som lakhat sangni le somnya li ni khwa Central Reserve Police Force CRPF hon galhangsan i volunteer ho mi som ahin thanau chungchang thua lungna na le lunghan na vet sana jani November ni sim som langa sangni le somnya li ni khwa public rally over the unprovoked killing of Thulhuhnanei people in Jeri ti thupi mangcha nationwide public rally ki bolna muntina panhin laho zo si chunga KUKIHOMO Organization for Human Rights minin ki pathu ka hin seuvinahi Chubana district tina organize in ball Tingnopol gamke ya kun KWUNHR Chandir gamke ya KWOHR Chandil chule Sade Hills gamke ya kun KWOHR Sade Hills le ko two women wing ho khopi lina pannathei chi a candlelight vigil ball ho chule gamke tina ei ki thopiu ko ki CSU ho hausa ho le in pi ho zo si chunga jong seizo lo ki pathu ka hin se uvinahi lam chuma panhin la press media water supply a panghole panathei thea pangho zo si ho chunga jong ki pathu ka hin se uvi pathinin mabana jong eum pi jing han lang KUKITIMES te phathe e bu taw hantin General Secretary KUKIHOMO Organization for Human Rights kimnei hoi lungdim soikeina ki pathu seina lekha chana seina hi alangkhan in jani kho chu Manipur le KUKITIMES gamsung chu a day of rally tia seithe ahi aji chu community lin thum ho milong Meilei le KUKITIMES agamsung cheun ki phinna ahi lo le lunglei lo na chum anei ho phon do na in ki phinna annei un hitol hon chun okhul mona border fencing ki ball FMRT chu free movement regime ki nungla dole Armed Force Special Power Act ki koi ki deilo nan mi pilam joina chu tangkhur sanau long ho makai nan ananei un chule meitei ten jong agam sunguwa Jeria Kiholmo migum ho agang theipe na ahung kilha do ding nge nain ki phinna ananei ki ro nahi alangkhat in tu ni chenen a Kiholmo ho thu koiman a hechin nai pun hiji chun tu le tu hin Manipula senior officer IG le DIG rank ho Jeri bama umova mi mang ho holdo na te dia security ho akithu pi divin police tu pon chun asei nahi alangkhana latest update ki mu chu ahi le mi gup Kiholmo la chun mi thum chu janhlain athisan mu do ahin postmortem adin Silchar Medical College ra hewin adang thum ho chu tujingka athilongu mu do ahi tin ta asanum ta thulo chun asei heji chun biren le cabinet in hichia ki gol na nei ho galgu bol ahi tia center in ahin phon do na dia recommend ki bowling ahi ti Meilei te thu su chun asei nahi Meilei te ta sa chu sana ki koi be hiza am ho athi le
mithat ki hola pukite athile meeting sanga hlomzo dana kidon selo nahi ahin boljing pe o hin koizo sin a het su ahin hizongle idin munu ahung ki phun do na dia chalo dan hel le lewang ngai da nahi chule offensive dewa operation abol liwin jong akisin hiji chun jeri langa su pi ho gulbonga limge cha hin ho namanova peng sang ho le midang ku khwal hlut talo din ikiti mu nahi Jani ho chun tu le tua Jiribam police station a officer in charge tu jinglai veteran Manipur police inspector sangapam ibo tombi sing chu ato muna kun voluntary resignation aniki bolta nahi ipg a hi wang mitinin lungyal chum anei ding ta sanahin izong le ama akun aki resign chung chang na asein achun in sunga pel thelo din mun khatja ato mun anga danin aki sejin hichi resignation lekha hi DGP Manipur koma Jiribam SP Trua na pe hi achaina pena nami pite zosi adia social media mangja zosi hinga kahung tauna nom cha hi le igam sungawa hin aching ta ahang san ta inei jiwin ahin la adopt dan ki papi dan ithip ki lo le iki papi ho zo dwa inapan kha theu a hi jin ching theidin ka hin ti mu nahi masanga pana chu sawi sade his langa ilam kai pau hi ka ki papi mama jing in ahin amin jeng jong ka pha pu nom lo hi ka ki cha ji a hi pun ka ngai lu ji a hi ji chumi mantam ho hi amantam dung zu yuwa koi tu ungai ka sa hi in la tu mala chun alim jong ahung thang le in le amin to athu sei ho ahung ha viral le in athu sei chu aboi pun amin wang jaw sa loin a phai ti chu ka ngai dan neu cha kanagel gel jing khat a hi ja ka hin phun do a hin sei hila hi kha le ngai dam ka hin thu min adi a hi le inam lam kai ho to sot dan pacha dan thi muti media khang a hin ingai lut be se over azu do a inapan kha the a hi ja ikiven na thei diwa ka hin ta lang hi tu ni khwa dia news update hin bol theu hi chan hin ke chai tai na bonun sun tin chi be jan tin mang pa